cyane mwene data. Murakoze cyane. Eh, Mbere yo gutangira mm, reka tubanze dusenge. Ego. Nibyo byiza, Mm, ibintu byose dukwiriye kubanza Imana imbere. Ego. Mana nkuru, Mana ikomeye, Mm, data ujage mu buturo bwera, duciye bugufi imbere y'amaso yawe kugira ngo dukomeze twezwe n'amaraso yawe. Amaraso yawe yeza imitima yacu, amaraso yawe yeza ibitekerezo byacu, amaraso yawe Mana aduhumanure. Turi imbere y'amaso yawe aho tugiye kuvuga imirimo n'ibitangaza byawe. Tukweretse mwami Mana abagiye gukurikirana bino biganiro kugira ngo imbaraga zawe n'ububasha bwawe bashe kubageraho, bashe kubagenderera mwami Mana. Aya magambo bagiye kumva ntawe ay'imfabusa, ahubwo agire akamaro mu buzima bwabo. Bafite ibitekerezo bibi nk'ibyo twigeze kugira, bashe guhindura ubuzima bwabo, bashe guhindura imitekerereze yabo. Abantu barusheho kukwegera, abantu barusheho kukumenya, abantu barusheho guca bugufi imbere y'amaso yawe. Ngaho abana natwe muri bino biganiro, maze utugenderere kandi udushoboze muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Reka twongere tuguhe ikaze kugira ngo ubashe kutwibwira tunakomezaho n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Mazina abatanzi, banita Mutware Manowa. Imirimo nkora mu rusengero nkaba umudiyakoni, nanone nkaba kuriye itsinda ry'abanyamasengesho, ngasengera mu itorero rya Philadelphia. Dukorera umurimo w'Imana aho bita ku Mutakura, ku ibarabara rya 10 nimero 46. Ego. Reka tuganire ku bijanye n'ubuzima bwawe bwa Gikristo. Akenshi tuzi ko buri muntu wese wakijijwe cyangwa se benshi mu bantu bose basenga babanje guca mu buzima bundi butameze neza bwo gukorera Satani. Icyo kintu nifuje ko twaganiraho kugira ngo dusangize intahe yawe, kugira ngo n'umuntu wumva ko akiri mu nzira zitameze neza, wifuza guhinduka kugira ngo amagambo wenda uri buze kutubwira abashe kumuhindura. Nicyo kintu cyane cyane nifuje ko twaganiraho, ibintu wenda wagiye ukora unyuramo utarakizwa, then tukomerezaho n'ukuntu wahuye na Yesu utangira gukorera Imana kugeraho wizego ukaba umukuru w'abayumbe cyangwa se w'abanyamasengesho mu rusengero rwawe usengeramo. Nicyo kintu nifuje ko twaganiraho cyane. Rero reka tuguhe umwanya udusangize ubuhamya bwawe, ukuntu wagiye ibintu wagiye unyuramo kugera naho wakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Mugize neza cyane. Mbere reka mbaze niyegereze abantu bose badukurikirana bari hirya no hino ku migabane igize ino si. Tubaye kaze, turabiyegereje muri uno mwanya tugiye kubashikiriza ubuhamya. Nanone twiyegereza n'abari ku buhinga, babadufasha kugira ngo ibi biganiro bibashe kugera ku bantu bose. Nk'uko wari ubivuze, Mana ni nziza, Mana ikura kure aho umuntu adabasha kwikura. Mana ifite imbaraga n'ubushobozi bwo gukurayo umuntu. Mu buzima bwanje navutse nk'abandi, mvukira mu itorero, mvuka mu muryango ukijijwe, ababyeyi banje bakijijwe, ndakura mba umuntu muzima, ndabatizwa. Ndibuka nabatijwe mu mwaka w'ibihumbi 2006, mbatirizwa mu itorero bita Kadese, kuri none ari ryo ryitwa Kadepe. Twakoreraga umurimo w'Imana aho bita Imwari Gihinga. Ico gihe ndabatizwa kuko nari umupagani. Nabwo n'ubundi buhamya tuzotanga ikindi gihe. Ico gihe nari umupagani, ariko biba ngombwa kuko mbatizwa, mutima urabimpatira, nsaba gukizwa, ndabatizwa mu mazi menshi, ngirirwa ubuntu. Imana ingabiza impano zayo, dukora umurimo w'Imana Imwaro muri kino gihugu cy'u Burundi. Ndatura mu itorero, nkora imirimo y'Imana. Nyuma nza gusubira inyuma,
ni urugendo rurerure aho ngaho tuzobivuga ikindi gihe kugira Yego. ngo tubashe kugera ku ntego y'iki kiganiro cy'uyu munsi. Imana yankoresheje byinshi muri icyo gihe, ariko nza gusubira inyuma ntura mu itorero, ariko ndi umuntu wo mu itorero ariko ndakijijwe. Yego. Kandi mu by'ukuri icyo gihe nakoze umurimo w'Imana, ariko muri njyewe nari umukirisitu udafite umurongo nyawo. Ndibuka kuko nakoze akazi kenshi shakisha ubuzima ko nobaho. Icyo gihe nari maze gushaka, hari mu mwaka w'ibihumbi 2020, twari ahantu bita i Musasa mu ntara ya Ngozi. Icyo gihe nakora transferi, ibintu biza kugenda nabi, akazi nakora ndahomba, kuko kari akazi k'amafaranga. Biba ngombwa kuko mfata amafaranga y'abandi kugira ngo mbashe kwiteza imbere. Mu by'ukuri naje guhomba, mpoma mfite amafaranga y'abandi. Hageze igihe kimwe biba ngombwa kuko mva mu muryango, mpunga, ngasiga umudamu n'abana, mpungira hano i Bujumbura. Mpamagaye umuntu twari tuziranye, wari inshuti yanje, mubwira ibibazo nagize. Arambwira ngo ibyo bibazo wagize ko ndumva umuti wabyo ariko nakwereka ubufasha. Ubwo bufasha yaravuze ni ukuvuga ngo kwari ukunereka umupfumu. Icyo gihe ndamanuka, turahura, ndara ahantu buce mu gitondo, turajana tuja ku mupfumu. Dushitse umupfumu aratwakira, ngo turangize, twasanze afite undi muntu ahayakira. Arangije kwakira wa muntu, natwe araduhamagara, turinjira muri shambure yiwe aho yakorera ubupfumu bwiwe. Arangije mugenzi wanje aramubwira ati umurwayi nazanye n'uyu nguyu. Warangize arampindukirana, arambwira ati se waje kugira gute? Ati naje ngo umfashe. Warangize yambaye imyenda yiwe, yambara n'ingofero. Ikintu yafashe imbere yiwe hari itabi, hakaba na Bibiliya. Yari afite Bibiliya kandi ari umupfumu? Bibiliya barayikoresha. Ndaza kubaza cyane ukuntu bazakoresha Bibiliya. Noneho tukiri aho ngaho kuri Bibiliya, buriya Bibiliya umuntu uyifite uzi agaciro kayo niwe uyikoresha. Kuko hari na benshi bazitunze mu mazu batazi agaciro kazo. Kuko utazi agaciro kayo uyifata kimwe n'ibindi bitabo utunze mu nzu. Ni ukuvuga ngo umupfumu nawe yarayifite, gusa ntiyayibumbuye ngo ayisome nk'uko tuyisoma. Yayikoresheje imigenzo yiwe. Arangije afata itabi ararimwa. Mu mwanya hari ukuntu yasenze, yari afite ishapure, kuda kuzibona na bashehe. Ni ukuvuga ngo arayifata, atangira gusenga ikintu mu rurimi ntumva, no mu ndimi zabo. kuko yararangiza agatunga ahantu hateretse Bibiliya, agatunga y'agatoki. Mu mwanya asa n'umuntu ucecetse, arunama. Noneho hari uwari watujanye turi kumwe n'uwo nyine wundi nari nahamagaye. Iwe nkuko yari abimenyereye aratubwira ati kuriya aragiye, haraza mu izindi mbaraga. Mu mwanya ahita ahindukira aratuvugisha, ariko ahindukira ahavuga ayandi majwi. Yabaye undi muntu. Yabaye undi muntu. Mugenzi wacu garatubwira tukuga ni jini rije. Arangije yambaye ya shapure ndayifata. No kuvuga ngo ari ukuntu yakora nyine aharura n'ink'insoro zari ziyiriho. Akandeba
yarangiza akaguma agaharura ariko areba afite n'ikiyo na ya bibiri yiteretse aho ngaho. Arangije afata igitabo, afata n'agatabo nyine k'akajenda, afata n'ikaramu y'umutuku niyo bakoresha cyane. Arangije arandika. Noneho ibo twe twandika tugenda gutya. Ni ukuvuga ngo iyo bandika baza gutya. Ugasoma uhereye inyuma. Systeme yabo inyuranye n'ibyo twebwe dukora aha ngaha. Yego. Ni ukuvuga ngo twebwe twandika tugenda gutya cyangwa se tugasoma gutya, ariko iyo bandika baza gutya. Mu mwanya icyantangaje ni ukuvuga ngo njewe nagiye ngiye kwihorera ku bantu bampombeje. Hari amagambo yambwiye umupfumu, ayo magambo umuntu wari warayambwiye yari Profete Munyangeyo y'ubuhanuzi. Nawe arerekwa. Noneho Profete Munyangeyo twigeze gutarama ahantu, arambwira ngo abonye ngo abantu batatu ngo bampagurukiye, mbese nibo bashinzwe kurwanya ubuzima bwanje. Ngo ndangize n'umupfumu arambwira ngo abonye abantu batatu, kandi ngo abantu batatu abonye ngo hari bo mu muryango wanje. Ni ukuvuga ngo muri famiye ngo hari bo ababonye bashinzwe kundwanya. Arambwira ngo abonye abagabo babiri ngo n'umugore umwe. Ngo ndangize arambwira ngo jewe ndakuvura. Ati nta kindi jewe nshinzwe, twebwe dushinzwe gutabara abantu. Yego. Hamwe ati nanje nicyo cyanzanye mvure. Ariko njewe mu mutima wanje nkeneye nanje kugira ikintu nkoze kuri ba bantu. Arambwira ati wewe reka tubanze dukurikirane bino, jo navyo ni ibindi turaza kubivugana. Turangije arambwira ngo ningende ngo ejo nzosubire ngaruke. Turagenda na mugenzi wanje, ndetse hari n'abandi nyine bari muri salo yaguma yakira abantu benshi. Bari abantu bagenda baza, ni ukuvuga ngo hari active, yari afite hariho movement y'abantu. Yego. Buce mu gitondo nibwo nagiye, noneho uwo munsi ngenda naratangaye kurya abapfumu bazashamburiye. Zanibuka nasanzeho umudamu ufite umwana wiwe mutoya. Yarafite umwana w'imyaka nk'itatu, akabana na murumuna wiwe nyine ukuze. Noneho mbasanga nabo baje kugira ngo bakorerwe gahunda. Ngo ndangize nibo babanje kwinjira. Barahegerera iyo ngiyo mu mwanya umupfumu arampamagara. Arambwira ngo ninyinjire naje. Ndinjira. Ati ninyinjire ndebe. Ndinjira sanga yateretse ibase irimo amazi. Kuri ya base sanga yashizeho buji 3. No kuvuga ngo azungurukije kuri ya base. Kandi yazicanye. Ya base yayishizemo amazi. Afata imiti yiwe yagiraga imiti imeze nk'aya amayani barunga mu cyayi. Ayishira muri ya mazi. Ngo amare yari afite parufe yayishahira mu mutwe wiwe. Ko ndareba. Arambwira ngo agiye guhamagara ngo igiheko. Agiye guhamagara igiheko. Mwabwira wa mugore. Ati mbonye umwana wawe impamvu yagize ibibazo. Hari umuturanyi wawe wagize ishari ry'ubuzima ubayemo, aragenda agura uburozi bwo kugira ngo yice umwana wawe. Ati hari ibintu yateze ku rugo rwawe. Ati ibyo bintu ngiye kubihamagara. Hakora umuhango, arapfukama, ni ukuvuga ngo yatungaga Bibiliya nyine yari imbere ye bakayitungaho, amara nyine agakora ibintu yarafite n'akantu ashaganye. Mu mwanya muto mpaye ndeba n'amaso yanje, apana ibintu byo kubwibwa, mpaye ndeba n'aya maso yanje kuko sinari mpumirije, nariko ndeba. Numva ko ikintu kiza gikubita ku mabati.
noneho mbona kintu ko gitibuka muri ya mazi ndetse nabanje guhunga nsubira nk'inyuma nagize ngo none ni nk'inzoka noneho wa mugabo kujya cikubise muri ya base ahita agisimbira aragifata baraguma baragwana aho ngaho noneho njewe kuko yari yakinze shambure yiwe araguma aravuga ngo nimunsingirize parufe yiwe njewe ndatinya ndanga iwe ari kuguma guhangana naco aguma guhangana naco uri kukibona iwe kera yari nukuvuga ngo cikubise muri ya base ahita asimbira ya base na ya mazi arameneka ahita asimba ahita agwa hejuru ya base warangize wa mugore niwe wahagurutse amusingiriza parufe fata parufe arashahira kuko yari agifashe arashahira mu mwanya kiratuza ariko nawe ni nkaho imbaraga zamushizeho arajuguma warangize mu mwanya aratuza nje kubona mbona ni agakono k'ibumba kirabura yego hagashize aho ngaho karimwe amasheneti ya wa mugore kabamwo nyine n'imyambaro y'indani ya wa mugore kakabamwo n'amafaranga y'ibiceri aravuga ati iki ngiki nicyo bari barateze umwana wawe ubu ngubu umwana wawe ndamuvuye umwana wawe abaye muzima kuko wa mugore yarabirebye aravuga ati nyine aya ni amasheneti yanje ati ko ndabona nyine ibi bintu byose biri muno ni ibyanje ati iyi mishana mbaye mbona ni igitenge cyanje bakaseho aramubwira ngo uyu munsi wewe ndakuvuye hakurikiragaho njewe arambwira ati noneho wewe ikintu ngiye kukuvura wewe uyu munsi genda unzanire isabune y'umutuku yari isabune y'umutuku isa nkaha zani ko yari isabune zanditseho muganga z'umutuku ndagenda ngura isabune ndetse ibara nazanye iwe arambwira ngo ni wa mutuku nyine w'indani ngo arangiza aravuga ati ubwo wayibuze ahamagara undi musore wari iwiwe ati genda uje gushaka iyi sabune aragiye mu mwanya azane ya sabune ngo arangize ya sabune arayiharura ayishyira mu gakaratasi ni ukuvuga ngo ubufu bwayo abushyira mu gakaratasi afata n'indi ntuzi yari afite n'indi miti imeze nka kurya kw'amayani ayicanga na ya sabune azana n'intuzi azana n'ubuki ashiramo noneho ngo arangize arambwira ngo ndakurasaga azana iwembe hamwe atese ngo arandasaga ku rurimi hamwe atese ibiguye gukora niki ati wewe hari ibintu bari baragutongereyeho nibyo ngiye gukuraho ati ububuki busigura ngo ni ukuvuga ngo ni amagambo meza aryoshye bakuvuzeho ibintu bibi ariko noneho ngiye kuyahinyuza ngiye gukuraho ibyo bagutongereyeho ngo arangize ankorera iyo mihango noneho ntega ururimi nari nzi ko atemaho nyine cyane yakubiseho akantu sinigeze nabyumva ngo arangize akora ku rutoki akoza no kuri ya sabune n'intuze n'ubuki yashizemo na ya mayani akoza ku rurimi rwanje ati wowe ahangaha ndakuvuye ati none ejo uzosubira ugaruke ati hari ikindi kintu nzokora uzogaruka nuko ngo ndangize nsubirayo buce ndagaruka kuko igihe amasaha yose nakundaga kuza yarambwira ngo uze saa sita itaragera zakumanwa ni ukuvuga ngo jewe nari yaranje mu buryo saa 5:30 zabaga ngeze mu nzu yiwe ndashika ndetse nsanga ataraza ndangize ntanga ku meza nsanga hariho agatabo noneho nkunda jewe ndi umuntu ukunda gusoma hari ibitabo tundu twose mbonye nkunda gusoma mfata ka gatabo ndagasoma nsanga na gatabo nyine kanditseho byerekeranye na Freemason kuko nyine na titre ari Freemason nta gatabo ndaguma ndagasoma soma ukuntu batanga ubukire
nsoma ibitambo batanga, Mhm. noneho nkabona nyine hariho n'amashusho y'abantu, y'intama, y'ihene, noneho ngo ndangize mu mwanya mbona arashitse. Atese ako gatabo wagakunze? Ti cyane ko ndumva kameze neza. Naho ka gatabo jewe nagasomye, ariko ka gatabo niko barahizaho. Noneho ngo ndangize turinjiye muri shambure, dukoze wa muhango, ni ukuvuga ngo yari yashujije amazi. Ngo ndangize arambwira ngo ninkuremo imyenda. Ese nkuremo imyenda bigende gute? Ati wowe kuramo imyenda, hari imihango tugiye kugukorera, hari ibintu bagutayeho udashobora kugera ku kintu icyo ari cyo cyose. Ngo ndangize ni ukuvuga ngo nakuyemo imyenda, ariko sinakuramo imyenda yose. Ndangije azana agatebe ndicaye, azanye isafuriya irimo amazi ashushe, azanye n'igishuka arantwikiriye muri ya ntuzi. Ni ukuvuga ngo antereka isafuriya imbere irimo amazi ashushe, ngo arangize arantwikira. Ya mazi ashushe ibyuya niko mbiri ibyuya, ndetse ngamubwira ati ko ndasha, atihangane. Ni ukuvuga ngo namazemwo kikintu kitarenze iminota 2. Umwanya arantwikurura, azana umukubuzo mushasha, atangira akankubura, ariko avuga amagambo ati bamutayeho ibintu bibi, iyi nzi icafuye baza bayikubura kugira ngo havemo imyanda. Ati ibintu byose bamutayeho kugira ngo ntagire icyo azogeraho, ati ko turabimukuraho. Noneho nje mu bitekerezo byanjye nkavuga ngo ko ndavurwa, ariko mu by'ukuri ari byo mbwira abantu baba badukurikirana, buriya Satani nta cyiza twifurizaho. N'abantu bose babirimo, ndabwira abantu bari mu burozi, ni ukuvuga ngo Satani nta cyiza yifuza kikugeraho, ahubwo ikintu no gusaba ni uko uhinduka, ugahindura imikorere yawe, ukemera, ugakizwa, ukabivamo. Mu by'ukuri naje nibwira kuko ari inzira nziza ngiyemo, kandi ari inzira inzanira amahoro, ariko nsanga ari inzira injana kwirimbukiro. Shimira Imana kuko yangiriye neza, Imana iranyiyereka. Turangije arambwira ati ambara imyenda, tahangaha wewe akazi kawe ndakarangije. Turagiye twicara muri salo, turagumye turaganira. Ndamubwira ati se kariya gatabo biriya nabonye biriya bibaho? Ati biriya bibaho. Ati jewe biriya sinabikunze, jewe ngomeza nikorera ibi byanje nike dukeya. Ati biriya bisaba ibintu birebire. Ati abasore baba muri biriya ni abantu bafite amafaranga. Ati ni abantu bafite amafaranga. Mama ndamubwira ati none kugira ngo umuntu abijemo bisaba iki? Arambwira ati ni ibintu byoroshe cyane. Ati se urifuza kubijamo? Ati cyane, kuko noneho nari navuye mu rugo imusasa, nataye umuryango wanje, nahunze kubera ideni ry'abandi ry'amafaranga afite. Noneho jewe mpita nibwira mu mutima wanje, ndavuga ati uko biri kose noje ahangaha naje nje kwihorera, ariko no kurikiza iriya nzira nkabona amafaranga zompesha kwishura amadeni y'abandi kugira ngo nduhuke mu mutima wanje. Ndamubwira ati ndabikeneye. Ati ubwo bikeneye ejo uzoze nzokwereke. Icyo gihe twari tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2021, hari mu kwezi kwa mbere. Ngo ndangize buce mu gitondo ndaza, kuko nari maze kumwiyumvamo, nari maze kwisanzura iwiwe, nubwo nasanga adahari nta kibazo, narashika mu nzu nkumva nta kibazo. Zanibuka uwo munsi narashitse, ndetse nasanze babategura, turarya turasangira. Turangije twinjira muri shambure, arambwira ati noneho ukuntu ibintu bimeze, tutegerezwa kwandika urwandiko. Ni demand. Namubaza ati se ndandika urwandiko gute? Ndamenya nandikira nde? Arambwira ati wewe jewe ndakwereka uko wandika urwandiko. Ngo arangize azanibuka yazanye duplicata, anereka uko bandika urwandiko. Ni ukuvuga ngo uwo nandikiye urwandiko ushinzwe
ishami ry'abantu bashaka amafaranga cyangwa se bashaka ubutunzi, ni ukuvuga ngo nandikiye ni uwitwa Marikiya Save wa gatatu. Marikiya Save wa gatatu niwe nandikiye urwandiko mubwira ko nshaka amafaranga. Ni ukuvuga ngo jewe nari nshaka amafaranga, nari nshaka miliyoni 5. None muri za miliyoni 5 kugira ngo nkuremwo amafaranga nishuri ideni ganandiga komezemwo business yanje. Ariko ibyo byose byari ko bigera aho ngaho nkavuga ngo icyo nshaka nuko nishuri ideni. Mu mutima wanje akavuga ngo igihe cyanje cyo kurangiza kwanje nzokizwa nzihana mbivemwo mfe ndi umukristo. Mbese wabikoraga ari ku mutima utera wanje gusa umbwira gusa yuko kuko nari mfite amasezerano aramvuzeho. Yego. Ndangize ni ukuvuga ngo nandika urwandiko, nandika nza gutya ya systeme yabo. Uko bishobora. Kandi ni ukuvuga ngo bakoresha ikaramu y'umutuku. Nanditse mu rurimi nyine numva. Ni ukuvuga ngo usaba mu rurimi wumva rwawe. Nandika ngo jewe Mutware Manowa nandikiye Marikiya Save wa gatatu kuko nshaka amafaranga. Ngo ndangize arambwira ati noneho kugira ngo uru rwandiko turwohereze nuko hakwiriye kuba amafaranga aruherekeje. Ndamaze ati se asaba amafaranga ngahe? Arambwira ngo amafaranga akenewe ni ukuvuga ngo condition batanga amafaranga buri noti y'igihugu batanga inoti imwe. Ni ukuvuga ngo hano mu Burundi ni ukuvuga ngo inoti nkuru ni ibihumbi 10. Ni ukuvuga ngo nzotanga inoti y'ibihumbi 10, tanga inoti y'ibihumbi 5, tanga inoti y'ibihumbi 2, tanga inoti y'igihumbi, tanga inoti ya 500, tanga inoti ya 100, tanga n'igiceri. Ni ukuvuga ngo izo noti zose ayo mafaranga yose agize igihugu niyo nazanye nashira muri envelope. Bene data, hari ikintu abantu bavuga bakurikirana ubuhamya. Iyo umuntu avuga ibintu wewe kuko utabibonye akenshi uzubwira ngo nibyo abantu bihimbira. Ariko ibi ngibi mpankubona mpankubwira ni ukuvuga ngo nanje hari ubuhamya nagiye nkurikira kenshi bimwe ukabyumva ni nk'inzozi. Ariko hari ibintu bikoreka, Satani hari ibintu akora cyane. Satani afite ibintu akora, afite urwego akora ni ukuvuga ngo atagomba kurenza, ariko arakora cyane. Habaye saa 6 nibwo nazanye za faranga na rwa rwandiko. Rero nabanje kuzana urwandiko nibwo twabanje kohereza. Naratangaye. Urwandiko n'amafaranga twabyohereje hamwe tubishira muri envelope. Jewe n'aya maso yanje mbaye mbibona hari saa 6. Akora umuhango nkuko yasenga mu kirimi ntumva. Akenshi yabumbura akanwa kabona nyine karabumbura akanwa agakoresha nyine n'amaje. Yari afite parufe ayishahira kuri ya envelope. Ngo arangize yafashe n'urwandiko kaza kubita gutya hejuru. Hari saa 6 zuzuye. Abumbura rwa rwandiko ya envelope. Twari twashizemo urupapuro rwa duplicate twanditse n'amafaranga arubumbuye, sanga nta kintu kirimo. Sanga byagiye. Arambwira ati urwandiko rwagiye n'amafaranga yo kwiyandikisha yagiye, asigaye ni ukugaruka ejo saa 6 zuzuye nibwo tuzotora igisubizo. Nuva wararebye neza ubona nti yabikuyemo n'aya maso yanje apana kuvuga ngo narebye hirya kuko nzewe nakurikirana kantu kose kamwe ku kandi. Yego. Ndavuga ati sawa ngo wabe umunsi ukurikiraho naje saa 6. Ni ukuvuga ngo saa 5:30 zabaye ndimo. Saa 6 zagiye kuba ni ukuvuga ngo saa 6 zuzuye zagiye kuba turi mu ishambure yatangiye gukora imihango. Yego. Mu mwanya